Hormatly bizdin görүүчү, бүгүn окула турган темабыз сүрөбүз, Ыхлас сүрөсү. Бул сүрөнү дээрлик бардыгыбыз билебиз. Эми ошону туура махраж тажвид менен окуганга аракет кылабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد